ZPM sarkar kan soi lo thei lo wa chan chu sarkar la yan dia sarkar an enkol dan kal phung kha kan exam lo thei lo ni talan tong chinang khanin samni som ni pathum in thando na tiam chikimin an in tiam ani kha kan traffic kan dang lambik do na ni kan sarkar chuan ti te chi rang in tiam na tam takan ne chu an mani pon an mulet le thei vek ka social media documents an video te an audio te le an thu le la the dar tam tak kan mu thayang chu tiang chuan an sarkar kan te do na ni ti te po an riat ka ringa mi puiten tin ke ni opposition party te pon an sarkar kal phung kan zir chiang do na ni ti te po an in riat ka ringa chulai poi mo pakhat tun thatir khan ai kan ho tu chen khat chuan social media te po an tar langa WhatsApp te po khan kan huwa GST revenue collection kan ti hi athatin mai hianin Ministry of Finance in aron tar chuak thina Finance Department le Central Sarkar malak na reng hi Press Information Bureau PIB hian aron tar langan website chulai changchon data kan la khoma sangni somni pali January changa kumin sangni somni panga June thatheng kan ramsum le pai dinhmun lan chian text chungchanga hetiang hianin centralin aron ti chuaka chu hei ni a GST poimo zia chu kan bi thiam le thil khazok le ching zok ten an ha chiang manga tin kan sum le pai state sum le pai sarkar dinhmun talan na tilang chiang tu ani boka wangin state balbi ka chuan enge tlak niam deute enge mo wanga ka sarkar lai po khan covid ron rile nga wang khan tlak niam zeu chang ta chu a om ve thina kum masalamain amaro tu sarkar chuan thatin mai eni kum masa ain hei thanga chung azoni na kadiam ani minus char mai enge chan ti le poi ani zo angai ka thia a chan le wang ni thei om te po kan han tar langa ka chung ta a ding diglo ti te po kan sarkar hianin aron chan kan phu do na ni ti te kha kan tar lang ani Central Sarkar atanga kan annual budget ron kal atang hianin kan sumnar lian ber to share of tax ania kan traffica hei hi ZPM Sarkar nu hen aron kal chal tu kani chuti chungchuani kum ni chung kum masalama GST revenue wa Sarkar in aphak lo na hi hetia data chuan samni somni pali January khan 39 crores aluta masa kumin January chuanin 35 crores collection sarkar na ithaya chu amainas na 4 crore lai ni tin February sangni somni pali khan 49 crore revenue collection aluta sangni somni panga chuan 42 crore chiania minus na 7 crore lai atling phatoni chuan March sangni somni pali khan 50 crore ani line kumin March chuan 46 crore ani 4 crore in yatlan niam boka tin April sangni somni pali khan 108 crore alu lain kumin April chuan 78 crores che kan luta kumin atlak niam na kha bitha phei ka chuan 80 crores 30 crore lai ni chuan May tun thakal ta khanin 39 crore ni kum lama alu lain kumina chuan 29 crores che ni ni kum aya tun thlenga azona revenue collection atlak niam na hi 55 crore lai ni hey state pachia ke ni tan chuanin thil makle triat thiam har tak ania achan chu chia kan choi tling khom hetia ron lu ta hi sarkarin mason nante kan eile bara te thil sang rang aman chuale wangin chia tla niam lu tu khian enge ngong thei ti te po hi kan ria thar poi mo leng ka hian ni thanga chunga thatin kumba sa ya GST atlak niam char hian Mizoram masona thole sarkar sum chevel atil chiang len a ria da GST tlak niam revenue tlak niam chan lia lang theite zinga keina kalo mai tua ve kalo ne chua chu ama sabera apoina chuan kan sarkar laya saski sum khol zani som thum panga lai mai sanction vekto na po tho to ZPM sarkar tharin aron tilap se veka kha achan lian tak pakhat zinga teling ka ria achan su khan na rammason na tura MNF ministry in akal pui mup aron tilap sa feka changkhan khor zani som thum panga changkhan GST 18% sarkar hian collection atan bangta se lek nuai sang li le zani som thum malu don chu na pakhata chang remotin
GST collection na ta thakata kan chulu kha aphade dina de tuna phechuan hei noi sang li le zani somthum chu tam takani 42.30 ani chu wang chuan he GST lu tourist ZPM ministry hen ati laps awangin mason na tu tam takong tam taka aliam pha apoina ui vong ani te hi kan sarkar ho tu te po hian lo hreve se kan duri tin pakhat le chuan an du sak zong an sarkar tu ka changin na an pe a an party mi le sa te vulnan contractor register contractor GST nei mang silovin departmental working na an pechar chan noi sang te lan pe ni chu kan mu department rang aron lang na sa may supervisor an mi le sa an da char department in GST ni andai silova supervisor tan GST andai silova kha poisa sum an man na kha GST lo lut le tun mi puitan kan man tur om thil lova noi sang tel ta khan an seng rala chu wang chuan GST ron lut le tur om lo fangin GST collection hi atla diamari ti hi vunen kan tar lang do ni tin sarkarin mason na tho tu sarkarin an nei claim le a sen thala changin project huilu mumal anei box silo na tho alan nei lo em ma wang hianin GST chhun lu tur kha lom pui om lowa chu wang chuan he sarkar melan na pakhat chu sen thala changin kan ho tu ten sum tam tak an saluta an laluta khala changa GST state le sen thala chhun lu turang kha tun ministry hian ala pachuak ve lowa sen thala sum hala hai lut ve lo ti kha chiang lein kan laga chu wang chuan kan pu de tun ministry hi chuan tun dinhmuna an lat luk lo hle ti kha atar lang chiang viewin alam bok tin contractor le supplier ten bill an la thalo hle ti kha alam bokin ka ria bill an lak that lo na chuan GST chhun lu tur kha om lo wa chu wang chuan mason na in atuara tin kan sarkar la ya kan na tho tam tak de kha monitoring state monitoring committee an din adikhanin an kalpuya an endika na thok na saturin an pus char char chu dirol chun bilan pethadu boxi lawa na ina tuwarra mason na achuan opani ti te po kantar lang ram du ani tin revenue expenditure asang le tina ani bokang sarkarin mason na le capital expenditure an nei claim chana hi an mani lam in so muka an mani lam an invul thau vak awangin revenue expenditure laman war le dia langa achan chu kan ria dangin board an han dina board chairman te han ruata an lokha atisang ngal thuda cheng sang ri na chang board chairman te khan cheng singlia lo te khan tisang ania tin chutiang chia chuanin khang kan board chairman rang tele advisor to CMD te consultant ti te OSD ti te an office function na tura khanin sumle pai an kaltir nem lu tuka GST om thei lo na ron le thei mi lo na sum thanem tak an manawangin collection GST collection ataliam kan ti thei bokanga chung ta chu apoi mo ema e ke mani uluk ta kan lo zirve tang kan hriat chin ni na langa hei aya chiang le zual zo ka ron puang chuak tur hianin he thil hi thanga azona GST atlak niam char na hi state da om ngai lo voi khat ma om ngai lo ania kan dang lam big don ti tu te an dang lam chiang le maya India ram state record and break ani an dang lam big na chu GST collection na chu wangin he thili serious em wangin kan chief minister le kan taxation chang tu minister le bok pulal du ma hian tax pe tu mi pui ma hianin chiang taka soi chuak kan phu ni ti kha lo kha turin kan du ani sang ni som ni pali le sang ni som ni panga financial year chung khanin India ram state le union territory paria jinga Mizoram state hi GST collection petlem bersinga atop bottom 5 kan langania bottom 5 hian state pakhat man lang lo union territory teruk te daman den diu te lak srep te Andaman and Nicobar Island ti de Ladakh ti de khan tela Mizoram chawa tela ni hai kan lo ria tan khan apoi moi ka ria chu an khon chele ani ti kha kan tar lam duwa sang di somni pathuma MLA election nei ve tho Marchak state Meghalaya te Tripura te Nagaland te awm ve tho kan than kuma in thang kha anni kha chon apla zong li ni na GST collection kha kalan ni ti kha kan tar lang belde du lok ani chu tin healthcare scheme chungchang toy te in khan tar lang vela kan fiat
turpoi mo te po omin ka ringa I kumin April ni khat khan MNF ministry in kan manlai healthcare system scheme thakin ZPM sarkar chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme aduanga amanga cashless anga kalpui in tuna hianin malak na an nei mek ani heti han ngai mai chuan mi pui mi mir damlo amamu ta chuan acha me ma he cashless system bi mak dewa chu system cha em ni si ko vel ram chang tang kan ti te hian an mang thei lo reng reng maya American hope an mang thei lo wa ko vel a hian ka khria china ka mu ve china tun din huna Norway le Sweden ten an manga an man chan po hi an income tax an kat san em wang te po ani thei ga 50% loi me income tax humi drama khon an kat ani chu wang te po mang thei ani ka ringa tunak an kalpui dan hi mir thei zok le dam lo mo tu te tan thazok le in lang ma se he system kalpui dan na hian ruam man nai afu fel tok lo le ti voin hian alang chiang lein ka ria private hospital le koran hospital ten an zom ve thelo wangin tuna hian mi tam tak mi har sa tam tak dam lo te kan tuar me ka dam le thi in kar ani to wang hian healthcare system hi apoi mo sia tuna hianin ni ti da in lo fa te pon doctor chaber berle man ro chaber ber pan kan du wangin cashless system ina huam lo sarkar ina panel lo dam do ina an lut rui ani sarkar dam do in abigin ZMC le Aizol civil hospital ten min dai seng silova min dol zol wani tu na tak hian ara chiang tu ber tu na kan ruling MLA abigin thingklang mi te le ke ni MLA te po an liang thingkla ka changin arun kala cashless system man na civil hospital le ZMC an pana an lut do na khuma full ve mani ka chian panu chu a accident na aban ru atiklia ka ni tina e chom som an ni civil hospital an vakala advent and tier x-ray ten tia in zai thei hun tur su akar le thochana ani angan ti voina zai ngai ka kar le thochana ba hun an nei lo thlakani kar khat chama arang in dur tla hospital i pan meng u an reta cashless system manglo ma se dam do in bil man atlom zo kang an ti yo azana zani nan chopa doctor ten emergency zai ngai ni heti chuanin infection tam tak te po om the tu in se nga khatiang har san na to voile khata emergency dam do in lu thut ngai tam tak tu nai om me ka ni he gal sarkar hen a khiat angai he system hi Mizoram Universal Healthcare System hi ro man na fellow tak inat kalpuya an zolo hong kola an in bad ni na langa an ni na taka chuan mi pui ma thang chat lak nan pe fellow chung in he healthcare system mi an mangani ti sarkar hen ria ta poi moi ka ria in pe fel si lovin ro man na mumal nei fel si lovin healthcare system an manga private hospital le koran hospital ten an panel pui thei si lova tunga tuar kan ti chuan mi ra thei dam lo ten kan tuar chu wang chuanin phailam dam do in te an panel pui anga an zukpana reimbursement atiang hian private hospital le sarkarin in biak remna an nei thei ma hi chuanin medical reimbursement dal hi amang khan ti theile turin sarkari kan nge na ni ti hi kan an tar lang vele du poka tin he healthcare system kan man lai a bill ni khata chaka vo in jun ni som pathum than thum don in zialu na hun an hon mek lai hian a in ziak lu ta hi jun ni ru khenga data ka mu thaya chuan mi sanga le za somnga paku chi an lai ziak lu ta ni om jesu he healthcare system mi puin kan la ringam lo sarkari ani ti atar lang siang em ba healthcare ba sa sang ni som ni pathum ni lia ka chuan ai ni ziak lu beneficiary kha sing ni sang rung zanga le som ru pakuan oma kha kan man lai sang ni som ni pali le ni nga khan in ziak lu ka sing li sang kwa som thum panga nom thung ani chu ngai to wala sanga vel tu na hun an hon atop chep to sanga vel kan lai siang lu kan sarkar hi an ti fu lo tam tak om hi a process dan kong cha an ngai tu anga in ka ria tu na hin an mang ang to ZMC te Aizol civil hospital te hi he har san na hi arang thayang ber asol fanga ne tu na hi ka khia drug dan phei chuan adik ka ringa ani nor na sa tol tu ka ZPM po an par de huang chunga cashless du awanga chang ngar kan ngai an health minister hian mi chen khan ma soi dan chuan cashless ka du big ani lei nem
ZPM min policy le manifesto kan bang van upa ten min tur lu ni kha ati piap antia tin soi tong khan ICU te kabin chu soi lo ICU room prim hi ZMC le civil hospital atai em ya phailama reimbursement empanel men private hospital ankal pui theila ya mizorama reimbursement tal po cashless theilo bona ankal pui theilo lai te po hi enge mo thil in huan na te po om man cho ti theitur khopin thilakala khalai private hospital le sarkar ringot in ti thiam lo na khabi puin kan to le si hi apoi emema sarkarin he Mizoram universal healthcare scheme akal puin tura hian revenue contribution muai rin na hi atar langa nichina ka soi beneficiary atrangin khor som pangavel laklu kum khachunga in beisa ya tuna healthcare is yellow huna top trap to mi sanga le ti hi a premium sang berpon multiply taila mi sanga le ti cheng sanga pon khor som pa ga dai lo rim khor ni khat pa ke chu wang chon he system hi te kan clean zo lo wani mi pui a thiam takati lom tum si clean si lo kan ni ber hian langa chu wang chon clean lo ti chal tumai chuanin reimbursement ang te po kalpui le dan demo cashless system mangve thailo dam do in te reimbursement kalpui le thei dan ang chi te mo po an zon khanga in ka ria tin he policy poimo tak an don la hian third party an om ve don ani tian threnga private hospital le foreign hospital te an ron mi lo draft an mang pom mai te po hi le lama chuan an ti lo turan ying emo ti na te po hi ril ruwa a om le china chung te chukan soi tel du ani tin kan sarkar kalta khan rambason nan thei top achu tak me wani tuna ZPM mina me hei miro soi sel tu ten phul lem pha chau ringot an ngai tua ti te tu central way me football tournament a po khan en taka chu kan phul lem pha sa le kan sport infrastructure siama anon in culture char apoi mo tuna po PMJVK changin suman an muve chana an muna masa chu asakaf tho ani na thiala sai halawa champhaya phulem tho hani anon soisel la anon soiselang tho khan an om vele chin te hi kan dang lampik don atina niom tak chu ni ti da po kan tar lang du ani tuna hian chief minister office an dalian an dalian belzela pulal duman kan sarkar chuan chief minister in portfolio achang velawang anei velawang ati kha portfolio chu anaya engam chen anaya works department an nuaran soima ma sarkar nuwa works department alom kachang velawang antia tuna hian pusilal soivung cabinet minister nikum khan art and culture department training rajaram mohan roy foundation library khatyang se we me sakna kha khami scheme kha lak saka art and culture lak sak silo khan khami scheme anna chau alak sak tinani chu mase minister thin rime wangin anda kirle tuna hian PMJVK hiaron kal le ministry of minority affairs noe tangin pusoivunga chan thau district council affairs alut pheya chutiang chu MNF sarkar le congress sarkar apokan kal dana ni department kal tangin na kha kalmaya chu CMO khian ron mulianin district council affairs lak sak chuang silovin khami PMJVK scheme anna chau alak sakta hang te poi kan thria dangai ka thria tin social welfare and tribal affairs kan hunlai hai kan minister lui puri no ma po om achan thina kha anatam nalam tribal affairs alak sakle dai me pirin pui khatiang lir khana kalpuya tun nai police lak chungchanga puke sab langan afak ngai mielo pulal do ma aron fak chiam na chan po engen yang o ti ka ngai tua UDNPA urban development poverty elevation na UD chau te po hi lak sak atum alaw thon tong na ba afak ta chiam mem ni o ti te po hi rilruwa aron om velo theilo ni ti te po kha kan tar langan ti hian fak siap ta chiam maya chief minister office andalian maya nimin pialok juni som pakat kan office memorandum maron ti chuak le chuta chuan restricted tender le departmental works ron kal reng hi chief minister thunai na lo chuan ti lo tu ti ta kha memorandum maron da chuak le mi restricted tender le departmental work an pek dan chu akal phung dan sa vek ma se chief minister phal la lo chuan ti vek khan dan sa pok sual la sala tu ka he sarkar hi an soi lo danang lirin nan an mani la hi
han soilan nia ani lo mani an in rel ko vek thei MLF kan le ang lo re chu tia lom khatia tia lo man tia nia chu tia a thalo le mai a thalo kan ti tak sa ni ten tia an ma ni len ma ni kha a boi tha ko mai ti te po kan tar lang duwa ZPM hi soidan ang lo li rin an kalamati mai turan nia kan tia tilawa kan tia ti te po adik tak tak ania unit system kan nei velawang ko ran te kan unit ani an tia tuna unit dinhmun ber unit Ngaihthah ber an nia chak marama ZPM kan din velawang an tia tuna pe chuan chak ma autonomous district council la sarkar na siam tuma man lel su ZPM an nia kan minister na chon kol velawang motor khatba kan tia tuna pati pathum te tuna po hian RTI ya dil sel lo motor le motor le nem zia te Ngaihthah thamani an minister te pon motor thar te pon nei le sup to chutiang chuni tin MLF fan unit in lona kan mang velo kan tia unit in lona hat yang de an nui zat thak an mang na sel tuka an MLF fan de unit li rin an thokani ti te po hi kan ria chia kan ti pung ve don lo pulana na so ya nai lo ve te ti te khapo social media kan munasa bufai man za zainan ti punga oil chia an ti punga chia ti pung mai ba ka road maintenance funds te an te fund ten te thil dang daga cheng li nan ti punga ti khan mania ka document a pe chon tuna road maintenance funds a hian korsom li chuang lai mai la khom re to le hala ti te khala nga enga tar gen man ti te po kan en angai le mai ti te kan tar lam to a in thaka chungin dan lo sum don na kan ti to pa kan te voi kheng in chu po ti to pa la ni lo in kan minister den designation antar ve lo wang ti te soi thar zel yang ai ka ri heng kan fiat nu ma ni se asan chu anti tur anga anti lo tur anga anin tiam na tam tak anti le sile anti le lo atam me ma hei kan ram mi pui da hian an fiat angai dik ber le chaber rangin an oma an dik big silo an fam kim big silo wa hei pathian huat takani ti te po kan tar lang du ani minister ten designation plate an tar soi lo OSD to CM designation plate lian lu tuk te kan muchi nem ti te hi tin register contractor te chavin na thong ti te do fek an munna salut tu restricted tender chawin na kan kalpui an te tula saski local tour te po restricted fek an kalpui don tula hian an in chuna salut tu kan MLA den lopung an la velo an ti la in rem chem kan kalpui an te in rem chem an kalpui na suman pung na sal tu sam ni sum ni pangale ni li le ni nga financial year CAG report a page 1 kan bat bel kha vai bel se som thum pakhat ni lo vai bel se sang thum za som thum pathum la ya ni amole chung ta chu ni MLA te ham thanna chan vet in hi amang bangla te kan chei velong CM ten minister ten an te an bangla chaina ringot po kan hret thei china tun than kumrei lo te chungin noi za somli pariat lai mai CM bangla chaina ten mangania kholiana kan chanzu kan ti velong an te kan chief minister pe chu mania RTI na khol le channa ka zota ti ka chira atam tol tu an du zat thak lu tu chu tiang vel chu ni kan ti velong kan ti lawang an ti zera ni research basing kan kalang an ti an kal lo chiang tu chu universal health care scheme po kal phung bu mal lo takin kal tu na hianin har san na kan tok me kan